Kiseng Bhalang Bapaya Kajing Pinia Jangka Aceh Democracy for Empowerment FKJGP Aceh Youth Welfare Organisation Jagbom Bakiwe Hne Kasi Klasong Kelan Mungor Khakmat Umat Kyang Nongba Kabadan Hajan Civil Hospital Shillong Hagajing Ajing Kran Ba Erwin Sirtengah Hne Kasi Ka Alpo Atrek Naila Aja Apuar Ulong Bakiwe Sarkar Kibastat Kim Kwa Ban Kata Ikani Kamad Namar Peki Kwa Ban Penbet Ya Kajing Penbet Kan Long Kat Kum Ka Conditional Boundaries Ulah Thiatengnya Ya Ka Sarkar MDA Ba Kajing Penbet Uput Usam Kadai Ka Kam Politik Jengki nang ban kam badai tang maki ki bandut kata ya kani kamat ulang. First phase, C2 area वो लोग ठीक से काम नहीं किया. अभी और 6 जगह वो लोग बोलता है आपके साथ ही तो आपके साथ जितना संगठन जो आया है हम लोग इसको बड़ा करने होगा क्योंकि ये हक खाली हम लोग का नहीं है, हम लोग का बच्चा का भी है और जो उसका जन्म नहीं हुआ अभी उस लोग को हम लोग इसको लड़ने दो. Dan nomor kata nan pukut ke baong ka kendau ka siap kade ka hok ka jongi ka kendau ka siap kade ka do ka snam ka jongi. It is our blood, हम लोग का खून है. आप मेरा कमीज को छीन लो, मेरे गाड़ी को ले लो, मेरे घर को ले लो, लेकिन जब आप हमारा जमीन को ले लिया तो मुझे को भिखारी बना दिया ना. तो ये लोग ये चाहता है कि हम लोग भिखारी बने और राजनीति के खेल में फॉर द प्ले ऑफ पॉलिटिक्स ये लोग क्या कर रहे हैं. अभी वो लोग बाजार बना रहे हैं, बोलते हैं इसको करेगा और बात करते हैं 50 साल में कोई भी इसको हाथ लगाने नहीं सकता. देखो एमडीए गवर्नमेंट इतना ताकत है. अरे यार तुम तो बुद्धू है ना. कैप्टन शर्मा भी देखा है बड़ा. अरे इसको हाथ लगाएगा तो हमारा आदमी का ये जान खत्म हो जाएगी. डीडी लापांग ईके मौलों का रिपोर्ट 2000 में वो सब आइडेंटिफाई किया. आपका गारो हिल्स को भी पूरा गारो हिल्स बोला है कि बॉर्डर अभी तक डिजाइन नहीं किया. खाली एक बात है कि इस साइड असम साइड में जस्ती गारो है ना. खासी में बात कर भाषण दे नंबर की ऑफिसर की नंबर एक लो की कुमलो की खासी की बमदन कोट बमदन इस्लाम की बसुकलो हंगने हंगतो की बसिया थोखाना mentang asutuna panong idi ka map jong ka hima jengtia khat pras pa le san layo ka notification ka map ka khat pras pa le puar layo bagi penisai kira di kasih states ka notification ka khat pras pa le pun reuni challenge nomor beli kira lo bijaka na ki hima kasih kira sapo kamro bagi bagi hapo asam ni keren ro ya ka section 7 jo ke Indian Independence Act ni on kanina good nomor ka standstill agreement but instrument ka section on you can make laws on everything except land, water, excise, forest you cannot touch. Today my demand is I am supporting your demand. This is fictional area. The state government cannot touch it without our consent, without the constitutional process. Once they touch it without the constitutional process, MDA government, Assam government, they are in problem. Kipat ba kaput kibagi kai kendo kamdai syuk katang menta menne hilai kaladi bon snam bila sakhi yakini kijingja bo fair hakikam kaput kijingja ka kipat ba kia kendo kijing syaban ben tenrai mismo ba kai kijingle jo ka sarkar hadin kijing akren jogi kiseng balang hani kislam ki balai haus nam arajar hadin kijing wan jong liu dalam corona Isham bang ya pembor ke sarkar bakumum lo bahkan shime kini ke issue bahkan address lo yang ke border issue bahkan solve lo kenang bagi pai ba ke sa apa kaput kinyo lo ke jing song sai hinrai ke solusi mata kalong ngai iba kanon ketok kala penban yangi lo da pen stat palat dia kata ka kom jing ken pai dia kata ke jing kren ban pen kaput nama bling ya oi kata ngai iba ke sarkar Meghalaya ke jongi ke syak jam sebab palat nomor kartum kani ke MOU ka bagi ka ada ke sekolah ka ada ke sign pada kini atli ke jela kalong no siliang ngai iba ka jingyo nong ka kampun sia ke sarkar Assam menjadi sarkar Meghalaya ka basosi kalong ba balai
ngidang kami nanti bakung uji minister undan kata kemensi kabecensor syaki brio lojong Henry ko makalong manta uli kerki penyelesai kita kau MOU kalau ban hun mensiam ban pen kita kejengpen syaki uji minister juga Assam balik ngakran ya kani namar nadu ni kongkas ni abang ya kran sepang ya kani ke isu apa dia bakal yang ban uput usam ban pen uput usam nak kalian ngejongi ngilaong bak sorka kadon kam ban shimlang ya ke jing snow joki pat nong song ki pasang hatu hapo ki jaka border bat khamtam ya ki hima bat ya ki dus council bakan shimlang kan kelum lang kan shim jumbat lang naki tolong mana menstep ki don ki bokko janga bakan snow ki ong ba ni po border area ni jisang ikwa banyawan shibun ban sepo nombak sulong banyak dan lengkap artifisia kali demonstration dari tanah kadau bangin baik kali ngimnan baik kali bangin pelut takadau ngimnak banyak dan lang akan kita cakap gadak dapat mesti ke pasokia bang yasoi produk personal bijangi kidan hak bijaka bakani ki buat kike buat penso yang tegang skam bagai ke baik bak arwan ila yatu engi mamataski pada kalian ngejongi lembaga jakbom kelaya syakmat banyak pokoknya kasri tegai waladan bano ni kalau nak kalian kejongi in akti kaman akti ke yang lebih babila banyak bagi Kristian lebih babnya syakmat senang ba hilapan pengilapan wat ia tegilak nanti banlaw yang kejongi jadi dipat ba limba kali ke MOU belasain apa yang kesokan mengelih apa kesokan asal jadi kepo pa kali kubur ke masjid ke sorkar ru kat baki baiki benda jo ke sorkar mengelih kerangnya syakmat bertemu banyak syakmat watnum kain dau kala watnum penlokam kai ya ki so jo ki paiba nama ka sapoi ko ke si kapor kapaya ka ding ko kreng pinumla so dan pelet ditang ini ketien